fa zeo izy vaoka malagasy fa ela loatra reto frantsay reto misomantsika misoma jeritsika fa ela loatra reto bitro reto andesindreo isomanantsika itsetsefandreo arenatsika reto bitro reto fa ela loatra zay zio izy vaoka malagasy tsy vaky volo ary za mangataka aminareo anareo miaramila hitondra firenena zao mangataka aminareo anareo miaramila hitondra firenena anareo vahoaka malagasy mitolona indrindra fa anareo ino ZNZ zio izy hitanareo ro presse ro mpanagazety ro journaliste frantsay reo mitandremanareo amindreo hitanareo io Gaël Bourgia io miasa amin'ny France 24 io mila roasitsika izy miala amin'ny tanitsika ao Gaël Bourgia io la salope io France 24 io a Madagascar ao io mila roasitsika io reo RFI France Monde France 24 Gaël Bourgia io pitsikilo antsika io manangy Gaël Bourgia io France 24 io la salope io la salope la France io pitsikilo atsika io Gaël Bourgia io RFI TV 5 Monde reo jiaby hitanareo tsara vaoka malagasy hitanareo tsara reo vazaha jiaby mifilme reo jiaby mangala sary vidéo reo jiaby reo fa valitsika reo olo la France apesainy la France andia anakorontana anantsika azadio zaka teneniko zany hitanareo reo vazaha reo mifilme reo mangalangala sary vidéo reo tenena aminandreo anao tsy mahazo mangala sary hoe anao tsy mahazo filme fa reo olo iraka jiaby reo ary maro reo amin'ny tanitsika ao maro reo io nalefany la France nalefany Europe azonareo tsara zaka volaniko zany io Gaël Bourgia io la salope Gaël Bourgia apitapitao aminazy tsara io Gaël Bourgia la salope io fa tam Malitany io fa tam Burkina Faso ta Niger roasindreo reo io Gaël Bourgia io tsy mahazo mandiany amin'ny tany Mali Burkina Faso Niger io Gaël Bourgia io mitandrematsika amindreo presse reo presse reo mpanano gazety vahiny
mitandrema fa reo mihitsy ro tena manakorotana anantsika a Madagasikara ao. Mitandrema tsika. Mitandrema tsika. Mitandrema tsika. Io Gaël Bourgia io. Io rano tamin'ny andro rajoelina, io fa namiandreo vola. Mbola misy raha maro ho teneniko aminareo hoe karakory reo io mahatonga andreo petraka Madagasikara ao ary iza manefandreo. Mbola ho teneniko aminareo hoe iza manefandreto. Reto mpanagy gazety vanindreto. Mbola ho teneniko aminareo. Me mitandrema tsika. Ary io Gaël Bourgia io mila wasina. Io mila wasina. Miala mitanitsika Madagasikara ao io Gaël Bourgia io. Io journaliste en France 24. RFI. TV5 Monde. Reo jiaby reo. O kazava tsara raha volaniko zany. O kazava tsara. Azadino raha teneniko zany. Fa ty misy afatra alefako aminanao. Alefako aminareo. Kapsaty. Anareo miaramila. Anareo kapsaty miaramila. Mila roasina jiaby reto. Reto presse impérialiste reto. Kara Gaël Bourgia io. Fa izy io ro journaliste frantsay andia anakorotana atsika Madagasikara. Vahoaka malagasy. Za mangataka aminareo. Anareo kapsaty. Anareo miaramila. Raso andraikitra anareo amreto piasan'ny télévision frantsay européenne reto. Fa reo io ro na ipetrandreo amitsika ao andia anakorotana anantsika. Reo fa voaroka tamin'ny Tamali. Reo voaroka Niger. Reo voaroka Burkina Faso. Reo amitsika ao. Indrindra ty Gaël ty Gaël Bourgia ty. Apitapitao am Gaël Bourgia pour io. La salope ni la France io. Io Gaël Bourgia io. Io tamin'ny andro rajoelina teo. Io mihitsy do manamboatramboatra. Fitondrana ny andro rajoelina. Io Gaël Bourgia io. France 24 io. Mitongava saina vahoaka malagasy. Hitanareo ro vazaha mangala sary, mangala vidéo. Aza ekena reo. Satria reo ro pitsikilo atsika. Ro pitsikilo atsika reo. Raha ohatra tsy hainareo. Reo voaroka reo. Reo voaroka tamin'ny Burkina Faso, Mali, Niger. Reo mila mametraka bazindreo a Madagasikara. Mitandrema tsika. Mitandrema tsika. Anareo miaramila kapsaty. Mitandrema amreto journaliste, reto presse impérialiste reto vaza reto. Fa reo maro reo io ao. Mitandrema tsika. Atsika malagasy mitandrema. Io Gaël Bourgia io, la salope la France io, izy ao. Izy io, hitanareo io, mitandrema tsika. Zao tsy ho lava resaka, mitandrema tsika. Gaël Bourgia, la salope la France io. Apitao aminazy tsara, io salope la France io.
Apitawan Gaël Bourgia. La France-Afrique, c'est fini. La France-Afrique, c'est terminé. Gaël Bourgia. Gaël Bourgia. La France-Afrique, c'est fini. La France-Afrique, c'est terminé. Gaël Bourgia. Gaël Bourgia. La salope. Gaël Bourgia. C'est la salope. C'est terminé la France-Afrique.